Nagosogeire omwancho muligari begetaseni kia Ndizi TV wairebuya Merry Christmas ande onzi asogene tokabo kubati merobulito kuruwa ketego ikera chinga kibune chinga ki ense enkimegendete kobage gochengera omoyiga wesugo kuna intwegetaseni kia Ndizi TV no tolegaiga kokwene kia buna twakobwate sirie elio gochengera lituko eligo kwarigania senchira yobo ikeranu EMANYIE JUMATATO chitariki 25 lituko lya Jumatatu umwaka wa 2023 sentunda ende EMANYIE JUMATATO ngokoletera eliterane ngoro kwa JOSEPHAT AMISI nigo ntene higaiga libagalia yo korungana Sultan abayigo bali nosero abo bali ase omotimoko bogochengera omoyega bwesu gukolende EMANYIE JUMATATO nigo eregendero nyare ko bagwe kwemanya manganga nyare ko bagwateka kurwa kete goikera chinga kibune namanganya reko bakorekana stwara barai anene imena iskoyoro gongorwa Gusii abanyara ko bagwesokia elio koena na oboko nyino gosira anene bunenchire ye moyo korokia okobwaterana igoro yogo chengera lituko elirie suguku namanga to kwariganetie anene senseme yo moyega bwesuguku nage kogera ngo kwarigania nyara ko bagosanga amona into elinde kubatana ne kerengeri kiago tebeine omoyega oyobo chengera lituko liesuguku ngayo konyorete na ine na kyonyare ko Mokeira kurwa kete goikera chinga kibune chingura nanda sekero geterige tambe linyare ko ingo komanya nganyare ko ba akawateka. Karibu sana bunere botambe na bokubati EMANYIE JUMATATO weterase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital weterase mo ya YouTube Ndizi TV News na weterase website yetu ya www.ndizitv.net lindo nyarakoba ukwemanyanganya yakoba gagwate kolito kubwaterana ere kwene kiabuna chibi cha muneliogi chiago chira senchira yobo ikirano nigakoro kwa Petra Mokeira engaki Joshua utaboigo ale asomotimuko bogo chengera eskuku amaya imeya EMANYIE JUMATATO omwancho muligeria nigago chaka kurwase county ya Kisii asritkoero omugabana we county ya Kisii Paul Simbarati anyara kobaga weso kinagokora etaro ya bene gochia senya gitali ya Kisii teaching and referral asanyara kobaga gosanga amo na balia baruarete senya gitali yo echinga kiboigo anyara kobaga koena na obokonye we chindagira ne bitamba anene gochia se abaroire gwetani chimisano nemo abagende koba bakonyora obobwenia senya gitali yo ya KTRH gukwana kurwa seseme yo nigo policy mbaratera libagelio kubaganelia abamenyi be county ya Kisii omoyega bwesuguku omuya hasebo iganyara kobaga kobolia anene abagende be kigali ne chipikipiki banyara koba maiso chinga ki echi bagende tukoba bako ogenda bagokora egasi yabo yabosombi ya kila lituko elio kweneke buna abantu bali bagende tukoba bakurwa sensemo weekend banyara koba goikigwa bene omuriki milredi momanyi na nyara ko bawikira na senya gitali ya KTRH na gotoigorera orobotiro kubwatia Omugavana we county ya Kisii Simba arati nigo lituko lya lero asanga bene na baroire gwetania chimya isano nemo asenya gitali ya Kisii teaching and referral buna enchere ya moyo korokia obwanchani asebale asebono aganeiri bali bonsi babwate gusangana bamwabo asechinga kechiga tagete ngeli bagelia bene ntakere abantu baitu bonsi pi Gusii na ensengima Merry Christmas and Happy New Year. Bene na chirinya gitali gaiga abarwira aba ondetayo kunyara kubarora ekaroge Christmas yeke bando kibako na barwa mandazi nanje na lete no mugati amatunda na ndagiranke banya call for a Christmas so far na rolira banya abalibande onsi bakonyora abana abange tuabaire igonkwena nande enyagitali ngima nebwa tabarero karibu 600 na bunda etendole nande ndate kuboli onde bwensi na ekobwate no enesu kukunke genda rora omuntu rwalete no mbali balechera onsi bararu na barabu bagoke kero Yesu ikiyoka na kitora nyale okora chinga kieje
naende tusabira ni November libarwarite muno banyaye kubwena. So far so good. Nyagitari nindo chenga mbiere. There is order na boigo nkomektoreshanga twaire servicing ya uchesa bantu baitu. Umugavana nigo abeireka gusangana bamenyi bonsi be county ya Kisii ase kulinderero abagakunyura abarwaire nagati abali abanyora barekana gusasokia amasyo abo ase okunyurwa na nigo bakambuya mono gochiase umugavana Simba arati kwiraneri Simba arati ngambia mono ase ngencho gotoretere bia waga igase nyagitari yetu ya Kisii Teaching and Referral Hospital ase ngencho okuinyora ngana inda abarwaire mbaro okurinde batakire konyora ikibakoria tokumwiraneri ngambia mono ase ngencho otoreteire amabere otoreteire omugati na matunda boigo nereso tobisia obana mbabase konyora obokendu ninde togotebi na bali bande Nyasaye nyare ko bakagoseseni babwate banyare ko bakwa abamo bali batabwati buna bono ebirema na bali bande bonse bachandike buna chintakana na bali bonse babwate emichanda wao nekera barakore igo Nyasaye nabaseseni. We want to thank our governor kwa kazi ambayo amefanya. Pia sisi ametukumbuka, ametuletea maziwa ya watoto, ametuletea matunda, ametupea kitambaa at least tunaweza funika mtoto asipatwe na baridi. So our governor, we want to thank you very much. May God Voigo nigo umugavana agania abarundi bonsi koba maiso ase chinga kiechiga chemeyega gekorengani wabuna nigo emibasokano ekoba emenge ase bunchinga kibune chiga ase voigo abasaba gokeanya amaliogo yogotindia. Nsabe abantu bonsi ipi abairi baito basani muachire ku Ruisko ku Nairobi, Mombasa, Eldoret, Kisumu, Narok andons kenyengimo muachire kukwani abaiboli nka abamino tumotumia kigali cheno manyanga Gusii chipikipiki tobwate nechi nyinge mono gaki gendi kigali ngora na bali muranyole mwanyule tikakogende gali koromorebe chinga kechesu guko obogima nobu yagwachire we gosherekea na entu ntotagete abantu baito baikoma komoya na ntogende nobugima. Kuripoteria egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Mbiamono omuriki oito Mildred Momanyi hasoroboti urwa senchira yobo ikirane gitambokero kiabene Kenya kabuye koirunero mugavana we county ya Kisii Paul Simba arati tokureme county ya Kisii wikaime county ya Nyamira ase abamenye boigo kurwa se chinsemo aime county eyo ya Nyamira banyara ko bagweso kena kogendera gucengera lituko elio Yesu gukwa sabange boigo banyara ko bagweso kya nagotebangana omwako yo nigo nyare ko bago ko bomo kongu kigima kolengani wa mone miaka ya nyare ko bagego eta ko bwatekana nogo konga kubo gimoku kwaletirwe amono comment ka kweli goli ase binto ngati yabo amabuta nonya nabo ni gobo igo banyara koba bakoboria esrekali nene nyara koba gego tingia ekerengo kyobole ndia se county Nyamira asobwango iga anene bosaga ni banyare koba habokoroka nonya nabo ni gobo igo ekura tentindi yanyare koba gego bwato kwa gochia asebalie bagutumia chipara gose abagendia banyara koba maiso nabo igo batiga gutumia anene binyugo biri byo gotindia echinga kibagenderete amono bosombi bwabo bwakirali tuko job mangino roboti urwa senchira yobeme nigo esengima yachengera lituko linene Yesu guku iri lituko lyomotolia Yesu Kristo abetega kuiborwa asaba menyi be county Nyamira batatigiri maega ntoira egetambokero gosangana bamenyi be county Nyamira aseba irali bagali abene kuganelia abasani abairi n'abantu bonsi Christmas ekia esensemo y'omuyego yo twaikire gwe Christmas nigo ngoganira abantu baito bonsi pi Christmas ekiya nona abalesiko kinsemo kya mumbu nona abale ku Nairobi kinsemo mbali ngoganira abantu baminde December koro mwaka buya tolie Christmas buya ngobaganira suku ngija Kolende nonya nigo mbaichanira okukina gwa kerengo kyobogima engana bakageretse buna yirira abantu kutachengera litukeli buna matuko akare iyo uchumi na kongata nane suku kwe ndoro chigo sento yotonyora na kanda asia kamo na kabosia kamo igatonga indereli around ye binto bikongata around yo tota ngando che binte bitokongerte kerase kya no kuimoki customer pesa parte yo
mbasabe serikali gutingia oborendi chinga kiechi chesuguku anene mono nali obosali bokoba n'abarundi chigari n'echipigipigi kurundia ase enchera engia ba boda eng'e Christmas moteme gosoa nyomba mapema esenge njobono na obosali ng'ake Christmas ikamire nali obosali bokoba obonge ne serikali yetu ya Nyamira yake patroli kabisa yarora abasali bali barase gusali ubugima bw'abantu pigipigi imoge ndi pigipigi mono sana ne speed yere igoro engakeye Christmas ikiagera abageni nabange bagocha imoko minyoka ikiagera omokonya mwabe kremi basokano yanyore n'abantu baitu baumire abande basiri ubugima bwabo ase basaba barayiko bainyora asobwagachi bw'echipara n'amagenderero ande sense moye parere go chimumbuga go chiga soko chinche ni kwenda kerenda akiumuraye abaraye baito para ne ya muhimu sana kila moto terichipara ntuna anta ba boda none byoma byeto bya boda mbigo saleka ndo kunyara go chenji tobeke no morom ikonare go tema kuburia baipoli ekiagera matemtoro cha sokire kesi pincha soka kesi snerone che soke erinde mbatumeka chibesa bobe nande nale ko boria barai baito aboro ba MCA omo MP ne education county director chisukuru cheito chisekenderi iko chikoboria abana baira elimu ya masakara kira etamwe yamo etamwe ntangani elimu yamo eya kabere elimu ya kabere eya gatatu bona masakara yu abeira mange nanda baiboli yabeira baibolia obakonko ya nyora aba MP baito mutale gwetari ni mukani abantu abikera ba tunyanya asire mono bono tugonya gusabaiga kali tukonyora gakete tuteme go kalenda ndo tumeko besugukwe Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Maangi Biamono umuliki oito kure county Nyamira Job Maangi asaroboti urwase nchire boikira nage kogera eliboli rinene maragoba ya bono mwanchu muligiria etugo kubolia ine ogochengera gwesuguku ku mwakoyo nchira nerororo kore tabauti yake na ogochengero kwanyaleko bagokolekana ase miaka yanyaleko bagigweta sange kanengari kiago amona inte gwetera ase enamba ya SMS yire ase tibiago na bagigwetera ase mitandao ya Facebook YouTube linde tunyarako batokurigiria ekerengeri kiago anene nyuma yo gukora EMANYIE JUMATATO totikarita somega bwesuguku ni gobono emebogani ao ime county ya Kisii ya Nyarakoba gekonyora omubaromo kekigima bwabagani hao banyarakoba bagotarera eli banyarakoba kwegokia ase ekerenga gyogochengera omoyega bwesuguku gati abayibuli abanyarakoba bwesokia ase omubagani onyakoe gati abagani abanyarakoba bagwesokia ase omubagani onyakoe nigo banyarakoba bagoteba nigo bono obogima banyarakoba obo konwikikirire abange babo gwesokia bunenchireye moyo kwegokia nabo yuko gusuya ebirengererio ase amange banyarakoba gwetera ase emiaka emenge yanyarakoba igweta nigo dipo nasanya banyarakoba gwikirana ase nseme yo nabo gusanga orobotiro kubatia Ekerorero liarengeri tukulie suguku abantu nigo bagenderete kwegokia ase chinchira ao elio kwenyora okwiburwa ku mwana Yesu Kristo gusanga nagati ya Bibuli abo baikirana aso mu buganyo jomo Onyakwae Hotel nigo banyara gusanga igoro jogo konga kubogima. Majina naitwa Mondi Duncan mkaaji hapa town Kisii. Lakini nilikuwa nimeleta mtoto hapa at least to enjoy na watoto wengine. Lakini changamoto kuu ama tofauti yenye nimeona na ile Christmas iliyopita, shida ni maisha ndio imekuwa ngumu. Unapata ile time at least tulikuwa tunasahata waleta watoto hapa hata watoto 5 hivi na unapea hata 100, lakini saa hii unapata unaleta mtoto mmoja wanachukua 50 bob. Chinga kiecho ni gabanyara kwerera ogwitiga kwa babu na baibuli elio banyara kwenekyanga abana babo begokirie no nyangake na letira abana basherekega Christmas na baletire kabla baende school ingawa garama ya maisha nere igoro
lakini njenya hii sacrifice na waleta waragereke igai washereke alafu baadaye next year unatoka chake skuru kakio mwana ni muleta gaera abe serious na masomo na narozi na sacrifice na muletirega. Siku ya leo nimeleta watoto waje kucelebrate kwa Christmas. Angalau hata kama maisha ni ngumu, tunajitahidi kama wazazi. Tunaona hakika siku ya leo tukileta watoto wafurahie, hiyo ndio haja kubwa kwanza kwa watoto. Lazima mtoto celebrate kwa sababu hata siku na wakati kwa tuna celebrate kama wao. So ndio imechangia siku ya leo tumefika mahali hapa, waje waburudike. Nonyana boni go bagenderete kwirigania boikeranu ase okuigura wechi skuru eikigocha ase boigo banyara kuboria abaibulio kwego kiake na kuinyora chisemi kijao itakuwa sasa ni shule, watoto watarudi shule. Mimi nataka ni waombe wazazi wenzangu tusitumie pesa yote kwa njia mbaya, at least tuweke kidogo tukikumbuka wiki ijao ni shule. Pia tukijiandaa mambo ya Januari, naambia wazazi wenzangu msije mkajisahau. Mbele sana ndio kuna mataa kali sana. Sasa ni sherehe ya siku moja, lakini mbele inabidi lazima watoto watasoma. Hiyo ndio gharama yetu kama wazazi. Na tunaombeana pamoja na wazazi wengine wenye hawajafika mahali hapa, na watoto wako kule nyumbani hawaweza kufika mahali hapa. Pia nao wape watoto hiyo changamoto ya kujitia bidii kwenye hii maisha. Maana maisha sasa imekuwa iko na challenge, lazima tu advise watoto ili wasonge mbele kwa maisha yao. Komenta najwe aborokiwa barenge gochengera esuguku nigo bateba umwako yo igatura babera muya bune miaka ya magega. Majina ni Brian Miguna. Nafurahia sana siku ya leo nimefika hapa Nyakoe Hotel. Nataka kusherehekea hivi Christmas. Lakini hata ilinganisha na last year. Hii ya mwaka economy ni ngumu. Tunaona mambo ni magumu. Lakini tunajaribu kusherehekea hivyo. Felix Mose. Leo tumekuwa hapa tukipiga sherehe kiasi hapa Nyakoe Hotel Pebo. Nikicompare Christmas na ya last, this time kuna venye imekuwa somehow hard. Hii Christmas tukicompare na ya last at least tukisema economy was not that tough, but this time unawezaona mzazi kuna ile venye anajifinya kukuprovide at least upate enjoyment, but in turn pia utailipia. Na ilipia next year pia si tukiingia shule. 1 week after now January tunaingia shule. But all in all tumeenjoy, but not that much like last year. Hii Christmas sijakuwa that sweet like the last Christmas. Tuko na kiasi hivi tunaona hata kaido hivi tutakaa na stress. Tugonjeka sasa tukaona ni heri tufurahie hivi tukuje hivi tufresh na wengine ndio tukae kama wengine. Gusangane gataseni Ndizi TV gati abakorie mirimo kurwa somo bogani oywe Onyakoe Hotel. Nigo batebanga okonyora kwabo ku mwako yo iga nigo kwabeirense kubwekania ne miaka ya magega. David Kalimaonkendi na ngokoraga igesi Nyakoe Hotel na chwete mwaka 2008. Twabere toko nyora bagani buya kurwa miaka ya erire lakini muna mono mojo chumi yaba nturanyora bagani buya kwende nturi we mono igo ntokora mekese nje bako ya sana bere na komiti ya bujire ono gatwanje nga oronyora kino no ndonyora ke basikire montanyora ke ki sambangi. Inkulipota Ndizi TV kurwa mabogani Onyakoe Hotel oyugo toka ward ya Nyakoe bunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii elitalia Nedipon asanya Biamono dipo na asanya sorogo turwa senchera yobo ikiranuri boli ile ito mancho morigere nyorani gotwa kuborine ogochengera kwa umuyaga bwesu kwa somwakoyo ayenoro chetaba uti ende yanyareko bekorkana ekerokorengania mune miaka yanyareko begego etabunere botambe namba yesimi hose SMS nera se etibia ugago nabugo sange karengari kiago amona inte nabo gwetera semitandao ya ito tonyarako batokurigire birengari biago hekira togendeta mune EMANYIE JUMATATO to koira na ime county ya Nyamira bono nigo abarai bakisiasa korwa se county ya Nyamira banyareko bagwesokia nakoburia serikali enene gwetera se wizara yoburendi bwaime enyareko bage kwenekene enyareko bage gutingia ekerengo kyoburendi no murembe ase county eyo bakorawa amono mojumbe bwe constituency ya North Mogirango Josh Nyamoko naboigo eyo Kitutu Masaba Kilifa Gisairo nigo boigo banyareko bakoburia serikali nyareko bage gukora amonchorero nakubanganya gati y'abanyanyimbo abanyareko bakoba ase bitase nibe abanyimba senseme ya se emiaka emengerengana yanyarako begosirwa nere omo women rep county yo ya Nyamira Jerusha Mumanyi.
Tushaongea na DC, tumeongea na ile security team ya sub county, tushaongea na county juu ya hiyo mambo ya insecurity. Vile vile nimesikia hapa kuna askari wengine ambao wamekaa hapa kwa muda mrefu, ambao kazi yao huwa ni kusunguka kwa miji ya watu wakienda kutafuta pesa. We are going to do proper scrutiny. Kama mama county nimepata cases ambazo zimekuwa reported ya rape na kuwawa hasa kwa wamama na wasichana wangu wale wadogo. If we have 15 cases and the month is not over, ni nini itakuwa kama hatutawekewa hiyo security within now and the 1st January? Tutaendelea kushirikiana kama viongozi pamoja na wale ambao wamepewa kazi ya kuleta amani na kudumisha sheria, wanafanya kazi yao. Kwa walinda usalama ni kwamba wao wajizatiti, wafanye kazi yao kwa bidii. Serikali yetu hii iliyokuu, kwa sababu ndio inasimamia usalama, washirikiane na wananchi wapate kujua wahalifu wamejificha wapi, ili wapate kuzuia uhalifu wa namna hiyo na madhara kwa watu wetu. Tugotigana na roboti oru kurase county ya Nyamira chingaki ense engima yigenda tukabaye gucengera omoyega bwesu kuboniga babwatani bechidi nigo saba Kristo banyareko bakuborigwa banyareko bakwera libaga elili omoyega bwesu kubanyareko bagusanga na bali ya kero kende babwate okugane aao ase ebinyoro biria bakorwaya na gote ayani gakwanwa na omoteneneri bwe kanisa ya Revival Prophetic Ministry oiboigo ore omoteneneri bechidi ni imeye county ya Bungoma oyo korokwa na Ignatius Wanjala gakwa na mane chinyumba chobora nigo Wanjala bwiganyara koba gakoboria abaibori banyara koba bakoireri bageri banyara koba bako basemya na koena no bolendi boisaine gucyase abana babo. We have so many families that are struggling today because, and I am not afraid, because of governance system, I can say that. I'm not afraid. Na nasema hivyo kwa sababu mimi ndio napokea ujumbe kutoka kwa Wakristo wenzangu wakisema vile mambo yalivyo. And let me tell you and put it very clear, when Jesus was born, wakati Yesu alizaliwa, Mwokozi ambaye tunasherekea had a manifesto. Alikuwa na manifesto yake. Ati amekuja ili aweze kuleta habari njema. Alete habari njema kwa maskini. Omoyega bogochangera anene gose gochengere suguku nigo nyaleta koba gogochaka litukuri goro gosema rogoba yegoro asaba bwatani awe chikanisa banyaleta koba goikirana ase chikanisa elina koene kiabuna banyaleta koba bagochamo na agochengera ase okoena na ebiegwa ao imeye county ya Nakuru nigo omo sasiroti we kanisa Catholic ya St Monica imeya Lanet anyaleta koba gakoboria abakenya baireri boigo koraria omorembe echinga kibagendeza koba bagochengera omoyega oyo bwesu kunonya nabo nigaburirie oboerani oboikira no banyare kobo korokana se chia mate aao elio koleta omorembe chinga ki abakristo bagendeza koba gochengera omoyega oyo bwe Christmas. Ninawaomba wazazi wawe waangalifu wakati huu wa msimu wa Krismasi na sherehe, kwamba wachunge mahali watoto wao walipo, wasiache watoto wao kutembelea jamii pasipo kujua wako wapi. Ni wajibu wa kila mzazi uhakikishe kwamba unachunga mtoto wako, especially watoto wetu wasichana. Tunaomba kwamba shule zinapofunguliwa waweze kwenda shule wakiwa salama. Lea kuwaelimisha watoto wetu wasichana kwa ajili ya kuwaelimisha ili wakaweze kujielewa na kutunza usichana wao na kutunza maisha yao ili wakaweze kukua watoto wazuri siku za baadaye. There is a lot of gender based violence in Bungoma.
na it is taking us into a lot of teenage pregnancy. Sio kupenda kwao, kwa sababu the people who are responsible, the predators ni watu wazima. Mara nyingi ni vile mtumishi wa Mungu amesema, watoto lazima walindwe na wafunzwe values ambazo zitawafanya waache dhambi. Wazazi waangalie sana watoto wao. Wakianza kuona mtoto kijana na kijana wanatembea pamoja, wakipendana, waanze mapema sana kuwaongelesha. Msichana kwa msichana wanatembea kama wameshikana, waongeleshe. Ili labda kesho hii tukue na viongozi, tukue na vizazi ambavyo ni vizuri, ambavyo vinatamanika. Bimuro kigima ndoche na bange bagenda ko bagosanga ebirengera byabo amona intwe igoro na ki omoyego bwe Christmas umwaka oyo nyare ko bataba utikegima mune myaka yenyare ko bagego etanga na nyara ko bingo kurire iranga kurigera litore gati ebirengera bina linto nyara ko batokora na kimonyare ko ba mbogosanga amo na intwe togosuka motwe omo prime cabinet secretary mense ya Kenya uyiboigo ore omo waziri we chinse Chase ko musale mudavadi nigo nyarire ko bagakoboria ba Kenya bagenda to bagendera ko bagosira anene byombe biria bigere toko bigotinyia oburendi elio kobeka omorembe ase chinsemo chiria bamenyete okwana ase omoyega bugochengera esuguku yonyara ko bukwariganirwa amone kanisa ya Friends kwa Kazvokoli ime county ya Viga nigo mudavadi atebiringa chinse chiri chinyinge chonyare ko bachiku egendereria anana kiuchumi nigo chanyare ko bachigotinyia omorembe engana boigo anyare ko bagosegeta abakenya banyara ko bakubwatirana na kwene kebuna ense ya Kenya yenyare ko bayomorembe. We should never take peace for granted. We should never take peace for granted. And to sustain peace, we must respect God, and then we must respect the law. And then we do things in accordance with the will of God and in accordance with the law. If we do that, then we are laying the foundation for peace, not only in our country, not only in our region, but globally. So one of the big things we must all seek is to pray that peace prevails, reason prevails, so that those people who are fighting and creating instability can move away from that, and then we get together. Gati ya baraibo igabanyara ko baba wikirana se omoyega uyu nyara ko bukwariganirwa amone kanisa eyo ya Kakas nigo ale omo women rep we county ya Viga bit ya Dagala na boigo omo chumbe bwa constituency ya Viga anesikagei abo igabanyara ko baba ko bolyo ko bwaterana kwa benanene ase abarai abanyarza ko baba go chorwa kurwa asorogongo ruliro western. Na mimi nataka kuwauliza watu wa Vihiga na watu wa Western Province, viongozi wakishachaguliwa mnakuwa mmewapea uwezo mkubwa wa kuona maneno hamwezi ona nyinyi pale muko. Mmewapea uwezo mkubwa wa kukutana na watu hamwezi kukutana na wao. Na mmewapea uwezo mkubwa wa kupata rasilimali yenye inaweza kuwaletea. Kwa hivyo kiongozi akija kuambia twende barabara hii, naomba nyinyi watu wa Western Province muende hiyo barabara mfuate kiongozi. Sisi hapa Western Province ni jamii peke yake yenye viongozi waliwaambia twende barabara hii na wakaenda kando. Tukaenda pande ya Wakamba waliambiwa na Kalonzo wakaenda hiyo barabara. Tukaenda Nyanza Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aliwaambia twende barabara hii na wakaenda barabara hiyo. Tukaenda wapi tena? Rift Valley Mheshimiwa Ruto aliwaambia twende barabara hii na wote wakaenda barabara hiyo. Tukaenda huko Mount Kenya Mheshimiwa Gachagua alisema twende barabara hii, watu wote walienda barabara hiyo. Lakini hapa Western Musalia Mudavadi aliwaambia twende barabara hii na nyinyi mkaenda kando. Naomba raundi hii Mungu atupe ujasiri wa kuona mbele na tuendelee kuchagua barabara nzuri na tusikilize viongozi wetu.
Asingana erengeto bwagachi bwe chinyomba cherigoriri keboro nigo modera ikitonyarite ko bagutenena umoroberio iyo hanyare ko baga koerera obuya bwanyare ko babokoretwa bene korwa chingaki aneno moyo umoroberio oibo bwagachi bwe chinyomba cherigori chinke byanyarite ko babogo chakiwa gukwana nigo mo director oiyo mushirika kuru hanyare ko bagoteba nigo egati yabasai banyare ko bakwenyorera emeremo anene asomoroberio yo nabo igo koenekia buna ekere ngo yechinya gitari abego chiskuru chochire angena semerobeli yegendrete echanyare ko bachi koimukiwa ekerengo kiabo igor no nyabo nigo anyare ko bagagwa kere serikali ya Kenya kwanza ise yomurai William Ruto ngambia mono asomorobeli nyare ko bokwene kiabuna obomo bwanyare ko bokorokana imense ya Kenya yake tunaangalia as venye rais wetu anasema tuko na site kama hizi zaidi ya 30 na hizi site zote ukienda utakunya wa Kenya wanafanya na hata anapeana numbers. We have karibu ya watu 1,120 ambao wanafanya kazi kwa hizi sites. Hii ingine kinapelekana na affordable housing. Ile ingine maneno yanapelekana na affordable housing ni maneno ukileta watu pamoja tunajua wanahitaji kwenda hospitali. So ndio maana tunaangalia hii hospitali iko hapa Makeji iangaliwe na iweke kuimproviwa. Watu wakikuwa wengi zaidi wanahitaji security, tuna improve hii police post iko hapa Makeji yetu. Watu wakiwa wengi sana tuna improve shule. Ndio maana unaona tuna improve ile shule iko pale Makeji. Biemano kegi matogotekana roboti rumwanchu murigire tegotorarigireria gatie birengereri mwanyara ko mogosanga amona intwe aseribori rine twaboreti ine ayenoro chetabauti yanyare ko bekorokana anene asogochengera umuyaga bwesuguku ase omwako nabange banyara ko bagotobwate gweterase chinchera chemitandao nabo yokubwatoka ebirengereri byabo bene asabange bateberenga ogokonga kubugima na kwanyare ko bugokoirera anene abange gotesokia abange nabo yokweneka ko bagutigara ase chinga chiabo tukamturarigire tugatie birengererio bibere bitato iga ntariga igokoro nga Jared ayera agotebanga Merry Christmas Day ochia asigeta Ndizi Ndizi TV na mashabiki onsi agotebani gagene tukabugotobwatia kurwa Washington DC States of America agotebabuna obugima imense ya Kenya nigo bwa kongere kigima ubuirira abantu abanke gote soke Grace Ongwenyi kuruchisemo cyake jauri nyansiongo agoteba AMISI nigo bono abande tugenda takoba tugwaka chisabu na kito gokora abana baito ase omwakonde omutinyi o January chinga kibakonyara koba bagosoa ase chiskuru job moindi korwa chinsemo cyage tubinyayo Nairobi agoteba buna bange ntuchite koba togo safiri gochi Gusii asengencho rigori riyo abasombi ryanyarete koba rigokina no tustigarete Nairobi korene togena tokoba tukubwatia Ndizi TV Justo Otimide korwa chinsemo cia Kisii Ogembo eragoteba esuguku yaye nigo yanyara koba engikirano kegima asanyara koba gucengera amone ya mate ya bumpari gwetera ase enchera area ya Facebook turarigireria ngo gwetera se enamba eyo ya SMS yira CTV yago narige gukorwa muri Henry Nyachoti kurwa suneka egeti kiendege agoteba buna nigo ogochengera gwesuguku kumwako kwanyata koba gokoba tabauti kegima asengencho yokoborwa kwebesa masi nare gotanga Merry Christmas Marion Dominic kurwa bochura agoteba buna Merry Christmas si asensemo yaye yo kianyarite koba gekoba ekiya kegima momanyi onyanchonoria agoteba nga ere nigo atiga guchengera litukuria rero otebanga iganyare kobaga kwebikirania singincho yo guchengera etariki eyemo ngatie birengera litu mwanyare ko mukubwatoka baria bagenda tokoba kubwatie geta Ndizi TV nemeroberio yero na mange toko ariganirete chinga ki abari kibaito boigo bagenda tokoba kwebusura chinsemo bagenda koba kwenekia buna basangire amona intwe nkomera natore amona ya chinsa isato imeyemanye JUMATATO chinga kibono ndege mose kurwa gesoni hata nashukuru sana Merry Christmas and Happy New Year and Merry Christmas too ndege mose asogera tukabo kwene kingano bwatiti emerobelie ya itonyambane kurwa kiogoro marwanga neragoteba nga AMISI oboko ubugima nigo bwa kongere kigima ubuirira abange baito
utachengera litukobu na ili. Petra Mokeira nero twabwatara nera kwenekia unachibicha malilio kichago chira senchira yobo ikerelitira nagoro kwa JOSEPHAT AMISI nakoganeirie obuligirio bya bwemero bile megetaseni Ndizi TV chinga kina inche naboigo amatengima yegetaseni Ndizi TV togene tokoba tukuganeria Christmas ekia naboigo okweyariganio kuya kwa mwaka omoya o 2024 twara chinga kichingia komera ntore amunae chinsa isato imeyemanye Jumatatu.